flava o se whapoponga nei o Tala Fou mai Ausetalia la Radio Samoa. O le afi naune minista o whatawa inga Ausetalia Don Farrell ia saina ia ave esea nisi o saolo ia i ave nato o loa mai Ausetalia i saina pe ataunu atana na whainga malanga i Beijing i le so. O le iptele Nine News tana mai lava le tausanga taluai sa ia i pel wha moe mo le ave esea o le 2 biliona o sa o lo ia i saina i le ave nato o loa e pe o le bali, o le waina, o le povi, lobster, maisi o loa mai Ausetalia. Lo talo ia o atu le whae unga le neitau sanga o ave esea. Na maari ria le whai ngā mālo o iei nei le māsina taluai, e tau fiesa fese se inga masaina i tūranga tau whawhatawa inga, mai sana saunoanga e le imalanga i saina, ta wai e Farrell, o le aia fi nau mō se tali le mata upure a o iei le atunu. O Farrell le ulua i minista o whatawa inga Ausetalia wa sia saina, tanu maina rua fese furuipa, na wa amata wha le leile so o tanga le bāo atunu e rua, i le teimi le whai ngā mālo Morrison. E rei mawhaina whaasau ina maile soifua se teni Tala Fou se furuora tausanga na matua, le ana poloka pe mauno na tino sa iturou i lalo le tram i le o ngā tonu o le tauranga i sini. Na maua atuai i lunga o le awala o le tram i le vailuanga o le pōna pō. Lo lipti le 7 News o se tala whaanonoa na wala awane ai le whisoswani whapawave i George Street i Haymarket ina ua iloa le tūlanga. Pai mai leo e tinga ina manu angol tene titi, ma sa whai e tong fitinga paramedics pei tai le manuia. O le ave tram o seri e rima sulua tausanga le matua, na aveina le whanama i mo le whai e o suenga. O le tepi nei oro ngā lue leo le whaatino ino le suenga ni nei whaalabilabe, pe na whape whio na tūlai mai. Lo whea ngai fo i leo mo le suenga si tas fo i whaalabilabe tari tutusa lava, na tūlai mai fo i le M2 i Macquarie Park, la vea i seri e lua sulua tausanga i Sevan, mama liwa i lava. O tangata katoliko le tumalo Canberra, le Catholic Archdiocese, o whaariana le fia i le whaeunga ua whaia le whainga malo le ACT, la tau te whaangaio iai le whanemai e umia le katoliko, le Calvary Public Hospital. O le basa nei ua wholai le whainga malo le fuafuanga, la tau te ave nei le whanemai le tu i mātua Canberra, o la tau whaedo ai o le fausia ino na ngā ruenga, le amata le rua whenus fururima i seisi whanemai fau, i le vaenga o iei nei le whanemai o Calvary, mai siria ma le piriona o le a whaaruai. O le so ua fuafuai se whaido inga le aki e piko pō mataitai o le Calvary Health Care, wha atatau na mata upule nei e peo na whaaleo, e le fia i le whaeunga le whainga malo. Pai mai whamtaranga e whate ia le aki e piko pō i leo o atu o le tala lea, ai fōringa i le ifasiringia i sono whinangalo le mata upu. Ta uere di poti o tala noanga i le vāo le malo sui o le Calvary, sui o le malo ma le Calvary Health Care, na amata le tausanga na tenei i le rumana i o le whanemai, ai le iei sa taunu unga le reina taunu iai. No iei di poti wa ta uai fo i le so, la whaidoa i le Legislative Assembly se tū la fono, e mawhai e una whaamatu uana i lalo tū la fono, le no fuanga lea ma aseta uma le whanemai i Canberra, i le Canberra Health Services. O le rua se fulu na ofo ai le malo e whaatau le wharamai lea mai le Little Company of Mary Healthcare mo le fitu miliona pe tai sa le tau nu ona whai mai le whamtaranga o le a umi se taimi e tāri aise i oenga mai le Vaticano i le nei mata upu. A o sauni atu tina i le whamana tuina o le aso whapitoa mo la tauda nei tausanga Mother's Day, tuina mai se whamanatu mo le au whaatau mea alofa o le aso tina e au na manatua masila fo iai. Pa mai leo ua fautu ina tangata whaatau uma ia mātala, e mai se lava i whaatau ngai lungo o penga ta whaelangi. Pa mai le New South Wales Fair Trading, a whai ai le whaetete le au whaatau i lungo o penga ta whaelangi, o le amatua ia a fia lava i whainga lau tau whaase. Ua tu ina mai ai mani whamanatu ma se whisoswani, i mea e au na mata i tūma mātalai, a o whaia whaataunga. Mea e au fia i le tau o le oloa o lo o fia whaatauina, o le amatua i maua lalo mai le tau māsani. O le whainga fo i o peimeni o lea whaataunga, o le atulanga ese fo i mai tūlanga māsani, a mai se lava pe au fo i nane le mani ora, po le whaonga atu o company la fotupe. Pai mai le whamanatu i a whaitau ma malamalama i conditions, po tūlanga o whaataunga, a tō matatongi. Si aki le teimi e kiriwa i nā tuaile o loa, pa mautua saunga le mule o pengata whairangi o lo whaonga aina, ma ia wha mautino le tuatusi o lo pengata whairangi e amata i le HTTPS. Ia tapu e uma ata po screenshots o mea sa whatawina a toa i Mali City.
Ma le tala muri wa le fia au ave loli le whao popo le heavy vehicle user charge o le tutongi le whao ngai lo loli te tele. Le wha mai ala tō o le a tiri e una whao popo lu i tau i le tūlanga o tupe maua le olo i se tūlanga pa ngā tia i le temi nei. O le fuafuanga le federal government po le whainga malo o iei nei e si itia le tōle lea mai le 2.5 tesi ma le 2 sene i le 3.2 tesi ma le 4 sene le rito le kiso e whaau ngā e loli a mata le 2.5 whai mai ave loli o se whainga le a wha solo ina wha rongo ina a fianga mai rea taimi. Whai nore manatu nisi o ave loli le au wha saralau o le tere lavo ngā luenga e wha atino le au whai loli o le tere fo ile o la fonga e wha popoane mo la tau. Na lātou tā ua fo i le temi nei ua whaanua ina le tau o le kiso o lātou tongina whaatusa le temi whapēnei le tausanga o tea. Mōri mau ave lori o le neisi i tanga ua whaapopo atu i tō solo o tutongi o insua ma resi tala o lori. Mai o atu le hawhi le vai aso le tupe i tutongi i nisi o lau whaipisi nisi i mea mana o mia mo le whaanga i o lori. Ma ua whaasoro lawa ina o i se tūranga whainga tā ma ono whaamuta ai ma le au unanga. Ina uafsiringia au tustana nisi o i rātou ia pe eise fesosoani na mauane i le tala whaatau le tupe sa fōrasia ne nei vai aso na o rātou whainoa e le eise fesosoani a uasiri mawai una toe fo i e feola i le benefiti. Tala ia na radio Samoa me Ausetalia mo le nei aso tofu.